Eti do amati Twene Jonas obe join NPP no o ma blast John Mahama NDC government so far as or could the Hon Ablakwa air concern na 24-hour economy so no air concern how you Penyah block media mess say any demo obe like video no that my boy subscribe button and click verification icon of latest updates na ba chere wa adwan ma me e wo comment section so ba so no share for Penyah bia hwe so all the say yakota for election mo no NDC their flagship policy and I said their main agenda for Ghana was 24-hour economy no matter so obia bedidi obia benya adwuma ye nyuma pankwa 24-hour economy I just nyuma pankwa 133 formula 133 one job 3 shift 3 people 133 nyuma pankwa ever eto Ghana for 3 but only me na dance say ba 1 year down the lane 24-hour economy I done something of the past conversation of the past and you launch here me got 25 mu omo launch 24-hour economy we are Ghana ha NDC for hey they never thought say now I do that ya launching the crown after the launching what next how many factories are built what next and I say I launching just like that they never sat down take a second to reflect on that, but they were just making stupid noise. Just because the government has launched the policy. 1 year down the lane, why is it? What is it? Where is the 24-hour economy? Why is it? Where is it? Like, where is it? And for the 4th edition of 31st December Revolution by J.J. Rawlings, Omokai no. Senator Rawlings, I can say for a 24-hour economy now. Economy said there be, I do a few plants na hwiagu dreams ni na la hwiagu hwiagu what I say hwiagu but still nani for ye de that was ya only the dance here say 24-hour economy no Ghana I be something of the past even NDC for Nagasa they don't mention it again omun kan wase mu bi o kan dey be do at economy ne ye do atem na nse omu so Ablakwa Ghana te ba bi do not Trump was chief Venezuela president. Ablakwa so on TSA. I'm a very Canadian because of that. No, Ablakwa actually Ghana damage. Because of that, no, Trump actually Ghana damage. Try damage. Ablakwa so on TSA. Trump actually chief Venezuela president. I'm a can be. Okay, can be Trump actually damage. Immigrant visa no the Mayan. I say USA. Who timbe fie be for who ni pebe de kwatena ho no. Trump atwa sa agi. Is why my country go bibi. When you can for no ana Twene Jonas won theater in Tibuanye. I didn't know we air cost Ghana. Where the 24-hour economy? First, I be say adiano. Obi asuro mininti. I say Kevin Taylor kwa champagne. Obeka se oba be deport to me. And obema America judge for abechemi America or the me court ni ade ade no. Oh, and I'm ka se mebo pa mu obi akọ ni sikan kuno no. Se wanye den enu suro mi ontime mabio. Waja say Twene Jonas ye be ma money din Twene Jonas ye be ma post ni picture ma post to aboni din adina tema ntin kan be se o ye o respond na ma masoma me nkura no matena ka ma ko woni sikan ku no ba ai se obi antime ma for do mu nyina surom John Mahama surom obi asurom John Mahama wi a sign cover mines e ma ni nu Ibrahim Mahama a o wi a Ghana Bauxite Limited ka ho ma no me catch and say o wi abi ka ho amema obi akuku Ibrahim Mahama what say o wi ajapade bi ama Ibrahim Mahama da bi enti Ibrahim Mahama no ma wi Bauxite Limited ama no di sika ne toto cars e di show off won ne me che no mo de toto nkwase cars abra say scan ke betim dia e ka kwan e betim dia bi factory e betim dia bi oyo man yi so ena ma threaten say onim no wi a o man ajapade ma ne bi amema obi akuku no what say o ma wi abi o mo wi a Ibrahim Mahama be ko nti ai say obi asuro mi ntina mi nku obi a me ma han me I speak the truth John Mahama kwasi champagne ni say obe 24-hour economy oba no this kana sisi factory no amfa nkoto car ma RAF wakoto Mercedes Benz S class ama RAF and infinity ni tifu ya sha de odawuram obe da nya sika to petrol gum S class ba ku bia start $150,000 $3 billion and 30 billion 7 say sika no kwa betima si factory as region be Morgan yes glass and kwa chiabusia for Bebeshia. Of course shout out to taxi drivers in New York City. Of course I'm too them popular in the United States. Some of these interactions may or marry pop-up men. So enti o to cars ama unkwasi ama ya konde mu se ade no
enye na o me show $1 million ka bra mu opposition 8 years o mantafo a mu afiafin obi antimi an show Toyota Camry kura na maba man sika mu be ye ka kwanye mu be tua teacher fo ka tua nurse fo mu ntua mu na o diska na ma o man kwasiafo a wo sanse ba bi mawie me sen beto aso aduru freedom fighters NDC fo mu boys no me sen to ka sama obi a wo yesa wa jimi na boys no bi adwuma ma o mu a adwuma ombenya akatua forever. That is more important than so beto ka mani pano no de ka na konya accident na akopem na fe wa base square one. So enti Jimmy and John Mahama Jimmy na me fire no say osua nyansa wa kan asem de me be 24-hour economy enti amanya nyina enim say onim nyansa cha akofo ado no aba hweso na fasika ni bi emfise sika ne totoka Jimmy on me che no ade achi amasise sika na koto pad de be hye nkofo matwem won ba 20 ne to abama wo 19 ne to abama on na o dwene twa ho na nkura agufie ye ntua omuka because ye teacher for canteen kura nko school na nkura ni nyina efeli on na ai president nurse for ye ntua omuka na rafu Jimmy no sika de betua ne kan no o betua nurse for ka wasesa de akoto ka ama no se be ya obenya hoɔden akobo nurse for bio because nurse for ni ntua omuka na asesen aden no Jimmy on because me dwene bibi ni hu a maintenance se wa Jimmy Rabokunto kwa ya ekosu John Mahama omukum nipa na ye odana ukochi ohene ba ko betu prison ebe motivate other tribe na momoku other tribe no because omunim say NDC for any omu na ye adwuma NDC aban any omu na ye adwuma NDC aban there's a mo ohene ba ko na ya nche no not wono NDC ni ntini ya nche no ba ko na wasi odi omu nyina ekotu prison because omu nyina kum nipa enka obia be hu se oni minyansa nti uchi criminals a kwadwa kokum nipa ya wakum nipa echi om nyina abom yanchi ya oni enya kwadwo no ne namo da bi we sa ya boa ona me che no enipa mienu kum nipa ya chi om mienu nyina kogu prison yanchi ba ko nkase yo yedi ya Jimmy nti ya bechi ba ko ne ya ba ko wo so ne namo you are not being fair to them. You are not being fair. Awo wa bontendo no ntima mentena mayinum me powerful beast no me empower no so until you are not being fair me dey menta for minimum ba kokura boku for minimum but I'm going to speak the truth me menya adwuma ma obi a wa speak high no cra platform either the lum mania my minimum ba kokura kosi ase wa minimum no but I have to speak the truth see so sa Jimmy we so abema ahyawofo no atimu apakum kofo kunu mo Puff Daddy omu nyina ska omu wono nye bi ni Ghana president kura ni ska nchen Puff Daddy o enso so the prison because America mena na so mu emfa ho ne said you city emra ni di wadu wa wona me che no et say Trump can't be anywhere obetimi asori akofa can't be president Trump nkwan ne betima ya America nkwan sa ne tie omu mra no se wotena otrete mampanyini na te said ye John Mahama ye na America che na wontie no omu right omu constitution can't be a better mampanyini bia wo right say otimi kwachi mampanyini beto prison entina mpese John Mahama ni okuja to jaye because America mra no entina omtimi kofa Gaddafi omtimi kofa obi a ompena omu mra sa ne tie omadwon se ewiase obi twete America na say nipa kro criminal because omu na bo wiase nyina ho ban entina Ghana for yetwa no omu abre ntu omu abre we no omu guide obi a o wiase enti se wo no o twete omu an say we dangerous enti say omu be clear free say be ya me enemy to other nations na aka wiase no won na omu che no sa na omu de ne tie enti omu no United Nations omu dia human right omu dia enti say omu bo wiase obi a ho ban enti say wo no why wadwin say oba onipa na obo nipa ho ban wo wiase no betata ne dia na say we criminal so omo ba so serious and ntina mpese John Mahama mu jae no na omu di omu fi asem hweso na ye 24-hour economy energy ade control letter abre Trump no fasa energy no e build bibi eno e beboa asen say oba create enemy hunu ama ho na afi no we target on me che bro ni me ne na mo ni me yesu ni me hwe ne dia an say nipa de sani na enemy enti nipa no oyeden o kana ho a o try so bet attempt I say e ko clear ni free answer na wa be communipa won na me che no enu nti na me say Biden na wo so na o twon kwase letter anka enye problem because Trump no o nipa bonini on Biden no nipa apa ono Biden he immigrant fui
omugu ensuo so ba no amo soja fo akọ no ma save omu nyina de omabegu edam no o ma nko dam no de omakogu hotel na aban America aban tua nyina aka na America aban se tua omu nyina aka esan eyeden esan ma omu ka ayi krankrata free Biden kwa na yesa waja se ene uduru ha plane I shape on ba Trump se mu nya bom nto omusunku omu Penyah pa no mu twaba TV so no mu kumni pa ma free because Trump na aba ono ni pa boni ni o kire ono se obema obi esura America o wi ase nyanza obi esura America onkoi o je kire obi opese o ma wi ase nyina esura America nti obai Putin kura o dangerous kura no Trump se wan free plane ama ko je Russia free nsam Penyah pa free plane buy so what you say entidie na jese wo Ghana man ya wo no ni mfidie ne hwe wo na be challenge wo be twetwo letter be man wo ni munyai sa NDC fo ne emoa mo munyai sa anti NPP fo di o matem se mo ye nkwase ade a me support sa ade no e se mo bash o mo cause e bo mo ne to ho a e be sei kuro no be so many years na odua bibia enye na Ghana ye dua bibia ye kura no enipa ho to mo se de enko ana ye be jabo mo be sa asase no ona meche no awoye kwasia bia nchen nti NDC fo mesremo sa jimi no mo man nka wa ma mo mfa medru Trump so mesremo because samo ya ye ne aso be hye okrumu a na Ghana ho no omomgu Ghana ho na akura ewu dada na abrochirefo sa abeba be pi so na wo asie edukatia no kwasia mpanyin ye se o so pe president adi ana wodo jimi akotena port wo na umia duty obi koto ka boy bi si o atoka $2,000 de command abusian for dru ya asie dunkatia so metua $20,000 mo ba no betena social media dwamanum se mo de munim nyansa cha akofo ado matiti duty so muni twasere kwasiafo akwandi receipt kira na say na ka watoka $3,000 $2,000 ko tua $20,000 yes ejimi se mo nyansa meno osi chale asie dunkatia na sheho wasi wa frefre onu kwa NDC ni no mudi adwuma edi no ono afre me ka chenze beji na hwe nkuofo no ye minim se ya party nso nkombe consider me wi o ma wi ame ono de cheme nti mo yesa enye fine ka ne buo no wo yi duty ase ka ne $2,000 amonye $1,000 ka ne $20,000 anu ma ji $10,000 na se ukwase ya wo ji duty ane buo tim to ka ne times 3 a nyansa ni ade enum esa ka uye na befa Ghana wasa na accident kunkum nipa ka no omo ya nade age bi duru a nade na expire enti motete so moji sika na atwa na mde kotua mfaso bi ama so nya de se omo ye government workers kura mu ntua omo ka agimifo ti montete so dansem bagigi nipa sika sa mu wi an ma babonte betwa ntro se ade no fofofo na moji dollar ba fom bibia ba fom enso ni nyina mo boa dollar ba fom na onipa ne koto ade na ne bo odin a kwasia dollar ne ba fom style ben no akwa ne frame o NDC ni o se wasa fire o na akwa na jimi oye nipa no me onu kwa ne ka chem za siedu nkatia na John Mahama jimi fo ne de neba se o me stand fry better o NDC ni nti oni NDC fo nsem nyina o so wa kan ze me member o me NDC member mu nteme so onu kwa mu wia no enti me sramo ono ade the same car akufo ado time o si no otua fala enti ade na monkwa mo ba mamiemia port no manum mu wia na mo betena social media ono si ono mo te ho edwo manum so matete so ne man de ka ne koyo nyasa nko mfa nko no koduru ya mu mia no si na nkwasiafo bi a mo si mate ade no so no sa mo boa so ti mesramo obi se ntro nko a woni twasere kwasia wontinga na ho say wo say me man warning oni okuja to Ablakwa na me say still wo mo twetwo jimi letter betretim America man panyina na ma obi akunu kura nsa na Trump abija bombo no kan kwase asem wa jimi a fatena Ghana fa magina America fo so o me nipa bone fo o meku Ghana fo o meku anya say o mu wi o mu ko o betena abetwe gold ni o yoni nyina de abom krom jimi the whole world America for no good case. Why? Because I don't tell Penyah bi jimi ya no makoku no matwe omo yo nyina ene omo gold nyina ba omo krom sa I don't tell
Enti wote wana Ghana ni ne wato na anasoma dwono no mpe on Jimmy na akwa akotwetwe Jimmy comment na Trump na dwen ya adwuma wo me ka no kra che so adwen ayakohwe ni so da boshew bo ice show boshew citizen nyina Trump mombo mtuku omo. Why? Because oma cross omni omka cross ice nti yemku omo foolish case. Wow. Enti how much more na I Venezuela man Penyini or she prison Trump koko srenda bia. The same job na also yebino. The same job. No trolle tema Trump, not Trump's okay mate. And to no wanya ya abu wan so ma be publish letter ni nyina dia to news to America. Say ni na okra no ye criminal. Waja say o na man Ghana for ye fraud. Omu wi sa no mo ye Venezuela for no. Omu say scammers na omu krumu nyina no free. Omu ye ayi for the first Somalia for no free Somalia president na Somalia for so mes scam ya bro for no. America for. So president ni mo show by propaganda say be ya onu so ade chi na o makochi president na obi antime meka say o media America for atem. Enti ye some critic crime to so. Enti wo no ti wo no asomadwa already no crime da ha me say IMF ya America for dia. Ewia sisika nyina ya omo dia. On no mdia kogu Switzerland kro nyina ya America for dia. On ti said your magic person muji Greenland no magi Switzerland na free omunsem America for the enti the World Bank akosi wo and the World Bank no sika bia ombia ya omo de amodita IMF enti de bo every year bi che sika ma the whole world country bia fire okuro yi ti de sika na mawa na IMF na be wo de tew ameki sure sika no de ekuro ni yampa John Mahama wo de si wadimu $214 million what we scan. I don't move record so now start to watch let them more president warning. Dangerous. Now me be catch you say I let them munye bio. Mudi ka koye Iranian there. And I'm catch them say o man fi mu a mamunye bio no makoye Venezuela no ma bande Ghana visa. Se si anu koye bio amu man visa o mbetwa obi a green card him. Si anu. The o man so mu Ghana ni bia ma America bio da. But see, I know most I could throw Jimmy let be about be a green card no more deport to Ghana for in America. I should be a citizenship. Yahu Hakron form on be deporto. And 5 years Somalia for 2 years and cry a woman you deport why? Because Trump is Somalia and you won't about America or your citizen view. Won't you form in come crum because Oma could dinner them. Enti aden na wono so baby. Ghana a peaceful country. First na Kufuado was a Kufuado kwa no ejimi no. Me ba kruma no bia se Ghana dey peaceful. Nigeria for no town, America for town. Enti wono create your time sa na ye de ade. Abra Ghana ni bia nka se oni America for problem. Na me chen na oti wona mo tro oni okujeto Ablakwa ne sense nchiwe Jimmy na wo tro nkwase a letter de ba on NPP for no mani abre na mo ye omo so wada mo nyire mo because eto a ebeba affect ye nyina de am won kwase amagu America ha bi de a mo hyewofu am tutofie ma mo wiawia ezika de tutofie omo magu adwo asafo mo nkwase afo mo manyina agua enti base ye buru Ghana fo ebeburu omo nyina afra enti munya omo so wa no mfom kwase ankoma no ntumo mo ntwole tebi ama ha biu odi ase UK ni ade nyina omo ye powerful no omo ntimi antwole tebi amre Trump se wa kwache Venezuela man panyina fo bia ho ye bisa omo se de enti na omo condemn ye omo say it's not their business. Their job is to make sure the UKs are good. Omo ye UK government omo anya omo Asem omo nye international lawmakers and no they are not lawyers for Venezuela no omo nye spokesperson ma Venezuela for and it's not their business. John Mahama de Jimmy now no you are condemning we yes sir when America won enemy na ko support wa Greenland no omo support China kura ni ayu Russia omo tomba bi na Russia ni China dio I playing keka for musa mayas and they say Trump kwaji kro no how much more than say do Jimmy be you and so support obi wo yes ani nyina omo say omo tag wa ma e bia Ghana support Russia Ghana support China na afi no nso abeye enemy nti omo ne choices omo beku
On a me channel. And Greenland are Trump nyina for national security reason. American benefit first. And the America for who here first. And the mama China and Yafa Krona no dia see a beja bombu. Yabeji Krono. Saman Tias ye cannibal man Tiasia. Because America did go in so beji China free China for him. Akase Omaji Taiwan aji Vietnam aji half of China. Ompe China ni aji. Normally democracy ako. On and a Russia and so more party normally democracy ako. Sa kroni nyina America no democracy ni ho the president ni pen oye. Opportunity so sa forever. Owu ana ne ba to aso. Ni nyina America fo dwa omo pe democracy, omo mpe autocratic. Enti omo no omo hihye adwuma na di unu adi bone na omo abeku na omo ayede omo democracy abawo. Sa na omo te enti omo hihye adwuma no omo ni se sankofo ni mi nyina ya enemies. Enti wo kokon masema ide ade abra Ghana ne yeti wo ya nkokon masema be brace ka me edi free because ka bia ya omo dia omo be brace ka free wow omo bre no ma free wow enti ade enti ye ko kreti ani mi na fe no ye ba be bra IMF sika omo dia bra wa wadi omo nka hwe wadi omo sika wi omo sika omo nka hwe omo ka so omo no problem because omo no sanom ti omo be che scared free omo no di nyanse obepo masem keke omo se ota omo che da bi omo mo scared omo be boawo Canada mempanyini omo kwa Trump ngan ko oje Canada o because opso oje Canada free omo nsem di ntia because Canada for ajay ama immigrant afa border no mawura ma America nti Trump say omo ntimi control border ne dia oba abeje kroni nyina free omo nsem. And a Canada for any can say massa, yenim say, even though say immigrant for America, ubuafu, yenim say resources in Tina or Babeji Chrono. We ain't me no beji ampa, but resources be our pebia catch the head bama. Trap over Canada, waji, there be one or catch us okay, what. And you see a Canada, the no hostel on Quaji. I answer up to now. Punishment in the Odebema mo say o mama immigrant awura one de companies o me car ti say Ford ti say company GMC ni nyina wo yi ni nyina Africa Canada say be ya mo be kire mo kakra because still mama immigrant awura on ti still be punish mo ti companies ya wo Canada nyina mo ye cars nyina o mo nyina move aba America amo mo short business o and I feel so Canada be wura America be all the 25% tariff say guso amo mo and call the 50% or the 100% grana Canada buying a patch one what it is so and I do bear 25%. Still Canada will miano. I feel so every year be my Canada $200 billion and also what is so Eddie about $50 billion. See come the Canada defeat Canada for and the or so inti one I make a punishment to just because immigrant rem aba America keke. Wow. Canada for a patch ma I don't know or you cloning from some cause your beja really at the account America one be one state. Wow, anti sani power no abrofono crash na how much more na will be near no I paracetamol kura wuntimi nya bi Canada we big o che Ghana bam even Russia na Trump timid put him at na did not rough no. Russia and Ghana tipero no. And Ukraine Tom Leon Metna and South Africa, Penyah, I said Bruni be quite from na Bibinia ko on second kununti say Trump change South Africa Penyah Metna White House and no did not attempt to send a banner. Okay, South Africa a small country. And so that Trump didn't Metna would not want to ankasa. It won't know me foul. Na say ono omo odi kura na otwotwo Jimmy letter unsu we Jimmy oma okofa ai Iranian foi o se omo mrankram foi omo se omo ma oja bom mo se omo mfidie nyina nukura weapon wie no the plane si o amma dia am say beji kuro no me be che president no ampani ampa president ni hwe bom no the way si destroy kuro na anu odin no no atra play mu ba e ma Trump jojo na eno wie waja anu maniko anti se wo no mefa o mefomfa ma news se ohia wo America on carry now to baby usma jimi ma me twetro letter metret na munyai
munyai no majime dodo nyam kwan ma be president Ghana ni bia ni o be president o de Ghana ban 20 America mampanyi bia da ebi ni wiase e John Mahama ne NDC fu agime fu nko a na ma wona mu ka se joke on Trump onye ni papa se mo ti ase Chira wa dwema me e wo comment section. I Penyah Block Media. Akra.